o le wa ko nge ka o le wa ko foi le mai le ko iba le nga ka fia mai le ka pule Vietnam le sa le lo ko la e foi le misio mo la ko ki ko ru le ko la e ka e la ia ke James Atua le dire fa pe le so foi fa pe anga le Unalei ia mo le Fred Papali o Fred Papali ilanga mo dia mele o le o awana pio ia corrupt ia e fa pe nga foi la ia James Atua le anga le Unalei o le corrupt mar ka fa sei le o le la ka fil ko le mo le siru va so le vo ko Loka bangaila ia Makita Charles que lo pose o fartuan o le tamaita ilea per fartuan na James James Atua mana tua foi dia tu to lo o la o tonu ia le na to ta fia mai lava ai toi o seanga tu va ese le valele ma faleo o ngala ko kala ko i ngala on fair conditions no ngala ko kala ko nga ko ru la lo kapea o ngai ia ko ngala le nga aga foi mo dia nga ele nga foi mo dia nga la fo nga ele corruption male bribery matama fai ia sunga James tasina mo lianga la o mai o le tama fai fo ile e fa tawanau i tulanga fa so tula fono si official immigrations ina ia mai fai ona tula o I want it to fia. No, we go ave in coupe. Yes, tulanga fo le o le fa o tulanga o tupe e to tongi ai le se mana onga ina ia o a la o ia le ta finga le tula fono. Ka pe pa foi o finga paroka. Na tonu la. Ole update la na le wa mai le wa pe le taimina le tula ia la to lunga. Ia o la fo ia to fa wa la vaia. Ia tamu whainga fo ia loia o mea maasani lava ia ile tūlanga ai mara tua mai mana ia le forsanga le fionga te mai tai whamasino ia talasa le pene tau a mai le tarasanga a le sunga loia o lo tū mo i latou a mesele to rua leo James ma pe ia o siona wharitua le whapea mai o le a te leva ia so hui lele pe tau a ia inga o tūla fono i le tau fia waka kaunga kala i kua ai mana ia le mainga le fionga te mai tai whamasino mo whapea mai o le maka upu le kau fia ai ia vaenga lea o le o ka maiki ia e so o kanga i le kampangi lea o fasioki kanga se kanga ka Samoa i se aku esi so ele maman me lea ele va ai mama i la whamasingonga no winga ato e whamatalaina le saunoanga le fionga ia talasa atoa ele mama ya u le fa le wa vaenga lea e o moringi kaimi o lea o lea ki le it's an international interest le mea lea le ua o le case lea o le case o le ua kalangoa le lalolangi me se lo focus lalolangi Samoa yes so ele faigo ava ai mai la le lalolangi o Samoa o le mamasangia lea o le vave ku'ufau ma release fa penge o kangakangi ma e fai atu ala utala le ataua ele ai se mea la amakua la fai se fainga whapikoa e la ulaiki ia a lea ngarua mai kausanga ma le afa o kawhia mai se ele la se mea la alainga kawhia pea i lalo le vavainga leo se ia fai ama whatau nuu ia le Pekaui me se o ke mi fongi wakau e onga whailoa e makarenga leo le leo la kususuenga ma la kofenga la ngala ua focus mo mai ia camera sale la langi ngi Samoa ma ko rifo de ngok ngi Samoa ka mai fo sofia ia ka mai o Vietnam iri wa ku ia skaria so la focus skaria ko king ma ka ma le focus mai ko ka mai Samoa lo ngara it's time for the department of lo e shine ma fa lo la lang leila ele kuma mai nga foi Samoa la ko ia ko nga be fa na tonu no o le wa paka le ula iki ana maka upu le na o fatino le fufuanga le anga le pa le ula iki
Ka ilo foi me foi lenga fai el to Samoa. Ka ko to Samoa lenga fai ngai ma tu langa le o makwa ko ele la wonga se mere le. Ai o matua to e mata I tu o mai le lalolangi. O le foi tu le mata ipo ele news ma le media ale lalolangi mainstream media. Po le ale si va nga le si ske pure la pure o laiki. Ya. Ai mo le si la fia le to tele. E atangia mai. Isi tama I fa mau ngale sa o mau mai tonu Samoa. O le dia James atua po o longa middle name o James tu sava ilu. James tu sava ilu atua. E pe falling mai o siona tina lea e fa ingo ile rental lea. Unalei rental now. Officialia wala nga le fa pe mai fa matalanga isi o le rental por pisingisi mar kampangi. It belongs ile ile adengo de ile Vietnam kona. A le tau fai meli mai le to tele le tunu mo fa be mai. E fe ono lo nga fale ai nga sa se vai kona. Langa nga ruenga mua. Ai le ia lu le rental. Tu so lesa fa mai nga se foi le esa waiter ia ma fai nga ruenga nei nisi hotel foi le pi ai muri ai la lu o fisili la lo ma fo a fai la o kona le singa le po le Vietnamese le e onga le rento sa ai se me fai ngoi le Unalei ia balanga o fa mo ngana le na mo mai le tatu wa prokalami o Unalei o le e foringa mai o le ngo o le swafale na le tina o le sunga James ia le fa ngo ai le business ma tulanga e fo le video le ia tiau o le video o tamaita I fo ia le lau ke fa ia mai fa lau lo o le ka rental le tamaita Samoa ia la fo ile manino al le sau no ngal tamaita ile na te fa ia mai fa lau lo mai fa pe mai o le company longa ke longa cousin ia ai fa sino ia James o ko ku mamanga me fa penge wala nga lo ri nga ku foi nga restaurant me fa penga ko kiri lo po wala ese nga fai nga o ia maka mai ko nga me fa pe langa fodinga mai le fa sa longa le lo kana o le rento casa ila lo o James ia sometime lo nga ko le sa nang fa sa longa fa pe la nga take over inga le rento car o nga ia so e ke aula ia if ko fiki do ri nga o foi nga mai fa inga me fa penga e le ka ko ka inga nga me ai a foi inga ko kanga ma foi nga tau si e fa ia o wala o magi foi ka foi ka pe fo senga ia mai o fa nga do so ka me la ki fa pe o mai nga e ona la ko pisingis ole credit ole mata upule mo moli e lua vaenga company o te fafteia ile mata la ile vaenga le wa anga sau fa fo le vaenga ia le tua o mai so mai la so e fiuka ko ole o kunga ile ko e ngimo ko ya mo ngisi ku ai mo li fa malo mo fa te tele ntanga do ngolo la to matala ina wa manu mai le mata upule ole me to moni la vali atawa e le fu inga ele wodi ia e skengi me fa pele ora bo ele wodi ia go i le kukuri o Vietnam ai pe foringa mai te ile manu mai le news nga mangu mai le news kom failo o ese ai fa tain tanga ro ngolo le va so tainga lua fa tele le fionga pursili mai valili ya tu mo e vile malela to foi a pitola awa anga fa pe e o so mai le manga onga o leo ai fa kamala ku in mara valili e sa o ale ese le to o le me mongianga ai fa fitai o le na ma tala nga korosi mai o le ofisa ku o leo ia siaki ku mai mara valili e siaki ku nga e fa mai to pe ko lima e mingu ke ai lau ile pase seu ale pito la vailua i luma le tangata le saungi nga lau mai off lo me o fa mtalanga na mau mai tatu wa mo mau fa to ina e sia ke tunga o la pito no fo le so lo makenge i la winga passes lo no winga o la no fo le tangata le
malona I loto malona I loa tu o tai kusa nga sao kong kut pai sa mo ai ale sao foi ya this is it faftai la ele nga ruenga faftai mo langa lenga tau faftai ai lato e ele tai me le se ato ai fai to telo tato fatinonga nga ruenga ai se ai le or ko kaufia mai o le ngari le ai le itu va ese ato masa mo ya paunga o le firi foi le asiaka ai longa ngai lo ie ba ve fa per mele ngo kama ye fai pua wanga anga loe ba ve e su aku le vangale ora me foi pe anga loa o te longa foi le ataua pe ana loa ele eskengi o mo bele ngalo tawa sa lo so noanga e firizia mana tua mai o le ma ua mai o le aso se furu tolu o le aso tolu me le na ese mai ai sa moa aso tolu me a o le aso furu tasi o me le na fanga ia kama o Lorenzo so fua mai lai tato se furu tolu ma le aso furu tasi o le ominga lenga ia la uri yo o le se kupe be o fio mai kama e fa mai le fa matalanga anai tato so upu fa toto ina le ato kusanga va ve ole o li ia se yo scope ale upu le o mata tu lenga ola yai mana tu ele ole o li fa vale foi le yo fa sama ola yai le kanga kala yo nai kaka so kai ole mele fili de mafofa ala me ole ko o ye fai le o li ngai o ngaruenga kuro ole ngai ole ava ko ngai kamaiki o ngai le lo fofoa e kangaka lo unprofessional killers never ever done dealings or in trouble more for the kula fongo so far right ale ngai ole ava ko ngai kamaiki amateurs foi le amateurs innocence o ako nga upu mfinga ko le mafau foi le la makua mu ele malama ye ko nga mela o aka ko fa upu sisi ku o le oso vale to nga malova foi le fa pe mai fa la ngole fa me nga ngai 1.5 million malova le na e ye ko nga malova le foi le oso fa monge oso male lilo i manga ku mo ile mele la fa a fuala ile tatou a fua nei la le tatou I fa mo maunga tatou por kalami aso se furu tolu lena fa pena tu va ese maia su tolu por sufa a le fa mawina mai le taimi le na fasioti ai tu lo matanga tavaleina le alo sa mo ya Lorenzo le malo o le so rusu martasio me o longo winga nga ka ngu wale tangia maina malanga le fichi ene wei o le fichi ene wei le ngora uria o atu ala wali ir fichi ene wei transit oi Australia o sitasio vaenga na maua mai el tato por kalami sitasio mau fa tutuina le atu nga le kau kakala sa ola wali I office I sa mo le office por sa mo ewe ele kau kakala sa e o Vietnam ole excuse nga la fai wa le Mea Moni na le ima fai ona catch le va alenga puksa o la flight so e fa mai le fa mo ngal tato wa so up fa tutuina ele I mau ele wadi ia le va sa o sa ka kaunga o ona toi o rola ia le toi tau mawhai e toi rebook le la va o I la le rebooking o le va lea la e ta oto mai ai nei information sia e maua enga e le pukinga e ese le tangata na pukinga le va e ese foi account e sa wele booking o awari ia ko rua o le fa metalanga e fa pe mai o le tala le awari ia o le la anko le pukinga e o Australia e o le fa mo o le aso fa ngau ai o le wa haru le so enga ai muli ane
o lewa o le ngia le wali ia le ofisa i Samoa fa mai e o i Ausitalia i le aso whanau ai pe to sa ili au ili atu e le tangata le sa ili le ticket ma mawai e le ngofo i Australia e transit i Australia for Vietnam ai la ua mawalo e kangakali i le ofisa o fiki i Samoa le Fijian Airways le kala pepelo le wari ia fesili lo mato e tele i manisi o mau fesili le fa peanga koe cancel koa ia le original booking ai koe whaile rebooking fau fele leia ia i la songa soa te leio le information o atu lola ia transit i Australia o ai lola ia Vietnam lono winga e valu le leiaso o lai maka i wadi ia whelua inga according le la ko fo intel lai whakatikari mai o Vietnam so lai oi mata i tu ai le whapenga lea kuangi whairo kai au e o atu mata i tu le lei po whewhelo rua i kere kangakarea o le arwhare ai ngai ruelo renso ai kulo o atai mi tai mana friends tūlanga whapena le ala na tupu ai loma le melea no le vanga i Loka kala i Vietnam ma pa me mga avio la uria ko fa that's it ko sa ile ya ku vola o so e na mo everything o la wo aku waka o mai o pa o me ala ki faia pull the trigger that's it ia ko se punga le ka vale le la set up momoli la uanga i le pora le i Cambodia ia mai ai lo mar forfolanga nga le fake Australian passport fa pe to malanga ese mai ai o le Mea Moni lava ia o le foi na la o ma le leilo o le to foi mai le la o ma foi le ngi passport fake fa penge Australia karia inga fele le mai awa na se foi fa ele tau ngo kama foi le nga fa ari mai ngai kama ki bo vai mai ro passport ia e o malonga fa le ro mission ma ro passport e ki ro le ko foi Samoa o te mauti no ale a tau o le tu ainga ki livanga nga ave le message la ia e te ro le to foi Samoa e o malonga ma ro passport Australia lo fo ro le ro pe ko Australia ro siksengi se vai tanto le fai ko so tela longa malelua 1.5 million lea enjoy DailyLife lilo mangaku ore malanga fo ile nga o it could have been a bye one way ticket yes it's a one way ticket ai ila ya kalenga vifo ngeirunga le fionga le tato producer lenga vifo lenga umang faka ule le ai mawa tu tonu la tale pe e maua ko ilos fainga ko kongole o le hotel ya ona tato ma fo faulia tau te ma fo wala ia le kare ona tato ma fo faulia o wingo nei mea ai se awa to e fa saoinga mai ai ola le ulaiki even though le leanga o le la mea fai ai sira ku e fresh se lenga fa po o le u le sira ikikile ai nga o fai fa la velavi ele ipo o reu no mo faz se le loa swing o le appearance o le ka sui le vai nga me fa pena tato vai ai le fo museu po ele o songa uru la ia ku me li mo ai tato ia ole na le o to atu tato por kala me lai fai so swing mai kele a me ku pa ku so swing but ole mori mau tutu la valia ole nga o si au lai ki le ko foi mai anga o mang fa ka ngor melia o fa pesul fanga yo aya ko rom fa o makiem fa ka ia ko ye ia ele ko eva ko show up mai Samoa manambia wa foi ole fa aite tenga numero tasi la valia so se kengi ole more me ole mau ole operation makau kala ela buku la se me ka foi kamai e ke au ia e ka ngo foi se feringa al malo ma Vietnam e kala kamai mai Samoa i luar condition mo lo fa makala ako la por me ako ya mana tu mai na tu inga me fa pele ato atato wo i me o tato va international
friendship fo ile ma treaty ma me fa penga ele ai se ka ko ele se ka ko fenga fa pia ma Vietnam e fa ka ngai le me fo ile le extraditions e ma fainga extra tight mai yes o siki sengi sa mo le wori ia la ngo ka si fo ia ngai lo ia ngai o siki sengi sa mo however e ma losi ar ku la fongo le ku nga e committee ngai le crime ku sa le ma fai pe fa ngai a fa peke overstayer ai e fasia se si ma wile ke overstayer ele uma loanga maua o ya va ku lo sa le overstayer override lo fa singor ngaka ale ato e kuli mua e serve mua low sentence low time nga uma nga serve fa ko ave lo le oi so exactly the same thing ele wa ku loka ko sa moa ka mo fai aku faingi o fa pe mai lo o Vietnam ia sa o le mai lo nga avi ai fa maka ivi ai ma fa maka ka waso ai via Vietnam ile kula fongo wa soli ua soli o lako ele ai mo mela so le winga lana so porque leranga o le afianga le nga la o aku faila ko soli nga kula fong i ko kongo ela vela me ka e ka la lo mo ko sa mo pele ya wi ai se vai ngor tu la fono ia u ele o se ro ia a kanga ka e ka ke manga fanga fa ma fa piko ai se vai nga ta ta wa ia te ona ia se pato to fo isa mor keisle o ke le lope si ki sengi ia Lorenzo i Vietnam o lo vinga le te fai atu le o maliu mana tu mai e ka ke le lope se po se kanga ka o Vietnam pele ai wa kama pinga do ka fau o whatever business o la lavar tu langa aya kia o ke le lola alor kula fongo ile la ko resile ngo fo mau Vietnam fa yo kile sile ngo fo mau Vietnam i ko kongo Vietnam o to mo awala nga pe ka fio lolo pe nga wa ko ria fa yo kiskanga ka ngo o Vietnam nga paunga ole argument le ka kilo ka ikai po fe tonu fa ani for tu la fono mele o mo si 2 or 3 foreigners le wo haku fai le sori nga ku la fon i ele ese so maybe e paunga o se argument me fainga va ko Samoa e au mai pera o wari e tulo ia e mangola e ka fakoru ku uia ku por mele Samoa, Vietnam and Australia ai mo mele ato Lorenzo e malu a citizen of Australia even though or Samoa alang a siki sengi Australia o le la e wakanga ka vale inga i Vietnam e siki sengi Samoa ai mo so le faingo fiele le kilo le faingo keisle po o fea tonu e ta oto ia yes the crime was committed in Vietnam ai le siki sengi ka ngaka le nga faia nga faia maybe as far as I'm concerned le siki sengi fo Lorenzo o Vietnam yeah remember Australia yes it's Australia ar kama ngo fo singa i Dubai e resite Dubai masiona to lo masiona sela ainga ia ai ole Australian citizen ia sei ka ko maka ku pe ai fisi male ale le to inga mta ya o ke sa o ka fa ko ole interest of Australia ole breaking o king ya ia ka ko interest la ka ko so kanga ala uri ma inga info so sangi sa mo ya Australia so sangi mai Vietnam pe foringa mai ka se le kia ke isle o le ka fa ko le ia ko le afia ai sa oi ia wa e ka ia o winga o fonga o se ka fonga va ku sa mo inga se fe ko nga inga funga inga fainga e kamba ia o nga a mai information fainga so sangi Australia e breakdown ia e kenga ia te a fa fonga mai fo i a inga o a fa fonga mai a inga o le uri ia
as much as ileleanga male ingosia male makanga o me nga lo fai ai ka ko ka mo faia wa ele se mela sa la ka ko songa o madiu des kangaka ale la ka ko va vai pe for mali diu le wadi ia wala nga le ka ke va vai foi kula fongo fa penga Vietnam a o le fautuanga o ai lava o ai ngor o fa ngau ngei o mo se la ko soka inga o le tu lalo ai ale tau ya e mat por kalami e ia ile mafua anga nga fa sao ma ia yola o lai kia o le mafua anga fa makala le mesa ka u mesa say the truth will set us free ka u mesa o le fokuanga le lei ar nga ko ke vea I fa ngau ia io ave sa o ai fokuanga o a uma information so lo mala malama ia awa a fai ora kua paka kua ngei mea e ka milo ile oki I ngei whanga ala mea la koe ku wengi si mea le tau ia a fa pe foi la saule unga Vietnam e sala oki Vietnam ia mo lusi a ko le e winga na le na tono wa mo mai a sa ngei la fai unga Vietnam fa pe mai Vietnam no ele va kua ele va kua ele avea foi Oscaria la fai le mako famsingonga la ngoro ko mai fai fa wo ko mai fa ku puinga ia mako mele ai saule unga fa te inga salauti ole ala le mea la atau tu weni si mea fa makala loa fa matala tonu loa matau tino lo le solo le tama loa ia po ole ala vai e yei si tu ainga wakaku o sila fia umare mea le fainga lau tele nei o mene o tu la fono e yei mo ta o ai inga foi lele matio so ie fai e yei tio si nai fai a leo ma ya ba maro io mo pli foi ngale tios a fa pea o salaoki fa ke inga kele America mala mai la America mele la ngai salaoki ngi usila ma ke Australia a America e ya inga fa pe fai a fa pe o lo sentence o le la sa ke salaoki ai le mali lienga ole a vela o makanga kai ke kaukingo inga inga ia mawai se se ko kele mawolunga ole mela e tupu e ma fai ina ona fai loa le paken dio okay ole a le fai ala le salaoki ai pe a e kaukingo uma mai detail so mele e ke kaukingo uma mai a detail so mele o nga maua le ko inga me foi lele ole a suia ro wingoa ole a yele pui nga fa pikoa ave o e fa ngo foi fea ma fea sui a koa wa uma vai nga fa pena e malu pui oi ai ole a ma koa fa sanga lor kula fongo e sa ili vai nga fa pena